CZS cable chhum kwa te chibai ule Noel Vanal Rat pui kania chanchin thar langsar zo te ngai tha ang Director of Agriculture Mizoram James Lalsiam lian chuan KVK scholarship vo in khan to in KVK scholarship mala na sang en pui Tuirial bial tu MLA Pukela dong lian chuan Mizo mei chi in sui khom bol konpui block conference voi ni na bol pui na ya khwal lian ni na man pui School of Nursing Kingdom Scholarship chuan nurse zirlai ti thutiam lak na hun fourth capping and lamp lighting ceremony hun nimin khan an mang Serlui Group YMA Conference voi som na chu Serlui bial tu MLA hawa man ani Chanchin Kim Changzokin ngai thla ila Director of Agriculture Mizoram James Lalsiam lian chuan KVK scholarship vo in khan to in KVK scholarship mala na sang en pui he hun hi senior scientist and head Dr. Michelle C. Lalom Kimin PowerPoint presentation mangin KVK scholarship mala na sang report pe a lo nei tu ta na an ma chop sang te lo soi pui bokin KVK scholarship chuan scholarship district chunga lo nei tu te a an mala na kal tlangin hlotlin na mu me kani thu soya twal chung thlai thar chi sel si bazara mu tur om chan mek ani atibok director hian KVK ramri chungchang soipuin ramria endik pui ngala aturang malak dan tur kong soipui bok ani Tuirial bial tu MLA Pukela dong lian chuan Mizo mei chi in sui khom pol konpui block conference voi ni na bol pui na ya khwal lian ni na man puya SDO civil konpui Chimala Siva Gopal Reddy chuan khwal zom ni na joy om he huna hian khwal lian chuan tun lai Mizoram run mek tu rui hlo lakaram le nam chan chuak turin chung kwa atanga boljan angaya chumi tan chuan nu mo phur na chu apoi mo thu le an poi mo na shanon turin atsa Kanramin nu cha kan mamoti in nu cha ni tura thei top chwa turin kal khom te asom bokani khwal zo om puchimala sa Siva Gopal Reddy SDO civil konpui po in MHEP ten Mizo mei chha te hum hal na atana ma an lo lak to na te lom omati thu asoi rwalin tun ai na sa zo karam ta na an thei na te manga mei chha an ni na awa nga indan hiam big lo turin afui bok MHEP konpui block hi mei ni som pathum sang ni som paru khan din ni in tuna hiang konpui hortaki bolpui se chon khamrang le mual khangkhwa branch som pathum ommekin member sang ni zakwa somkwa pakwa an ommeka nimin lamkhan tuira bial tu MLA hian MHEP lungdai block conference chu ser khana hian man puyani Nimin Chama Khan Scholarship District Badminton Association chuan Education Building Marveng Scholarship General Body Meeting le shwai du than na hunan mang he hun hi anpol President Johnny Zo than cha mana kai shwaya General Body Meeting a hian pol kalphung le in kai shwai na chi sang soi hawa siam tharani a kodba calendar siam ni se season khachung district hwa tournament voi ruk siam tum ni se voi thum chu kodba in thleng se voi thum dang chu achulangin subdivision lama nga ni se anti ani chonhlama kumsang ni somni pathuma tanga somni panga chung shwai tu turan thlanga president a pujani zo than chama senior vice president F Lianming thanga vice president John C Larin oma S Lianming moya general secretary Pro Lupuya joint secretary Digri thanga Abela Nunsanga Treasurer Nulake Naramoyi Financial Secretary R Lalom Kimate an thangani Samagra Shiksha Scholarship District in Kar Khachung Class 8 exam zo High School Science Zirzel tumle Class 10 exam zo Class 11 Science lak tumtatan Mathematics le Science Summer Camp Government Venglai Middle School an nei chu vo in khan akharna nei ani heke ma hian zirlai somli panga an kala Samagra Shiksha Secondary School Science le Mathematics 0 to 10 0 na an pe ani kem hi firing te ya nei ani bok ani School of Nursing Tingdol Scholarship chuan nurse zirlai te thutiam lak na hun fourth capping and lamp lighting ceremony hun nimin khan an mang he hun hi registrar Mizoram Nursing Council laldu saki chuan khwalian in a man puya he hun a khwalian pilal du saki chuan School of Nursing Tingdol chu
thok tu tele zirlai ti in pek na awangin Mizoram pum ang po a result chhuanom tak nei thin an ni thu soin nursing school in ma son zel theina na sarkar mala na thlop tura kal khotlang le tlom ngai por sang sang in pek na chafak omati thu soibok nurse na chumani mishing puita ta na rongbol tura in pek na thuk tak ne na thongai ni awangin tlom na nun nei apoi mo thu soin chan pui ngai dam lo ta na bei sei na petu an ni awangin khovel na poi mo pe ta jinga mi ani thu soibok principal school of nursing thingdol Pilar chan pui chuan school of nursing thingdol din muntlang pui tar langin boys hostel chan pa om lo awangin dongin zirlai mi pa lak an ni chin lo thu soi kumsang ni somni pakha tanga somni pania Mizoram Nursing Council nuaya exam na ya first year zirlai atangin pakhat na pasari na le pakwan din hunan hawa second year zirlai atangin pangana paruk na pariat na hau bokin third year ra pakhat na palina le pasari na an hau ani nimin khan nurse zirlai somlitatan capping and lamp lighting ceremony hinayani a batch tina hian zirlai somni zel omin tuna hian zirlai somruk pakhat an ommek ani fourth capping and lamp lighting ceremony na ya hian tutor ala remoi chuan kalkhom te lomna thua soi Serloi group Y me conference voice som na chu Serloi bial to MLA hawa man ani ninga ni zang kha Serloi group Y me conference voice som na chu sai kho puirun sai phaya man ani a he khuna hian Serloi bial to MLA polarin sangaral te chu khwalian ani khwalian polarin sangaral te chuan Serloi group Y me conference tlong taka man ani chu lom umati thule Serloi group Y me ne na tho hom na thatak an nei thina wangin lom umati thu soi MLA chuan Serloi group Y me hwam chunga khwate chu atam jok ramri deba om Mizoram chhuwa ka le luka poimo takan ni a namdang nai taka khosa an ni awangin Y me kumpuan ram le nam hum phal bo zuin le ti hlotin na konga Serloi group Y me member te chu an poimo zwal hle ni in a soi MLA chuan tunlai khovel changka ni in a kentel social media man konga po inzirtir na sala tul thu soin zonun zemoi hoi hom na aya upa zana te tlatniam hle ti a social media kan mandan konga insiam that kan mamo hle ni in a soi Serloi bial tu MLA chuan Serloi group Y me churam ri hum hal na tura a tho hlo ber te jinga mi an ni thu soin ram ri hum hal tura anin pek na te churo puya ti thu soya ram ri hum hal na ata na chaber churam ri khwa te ti masona development thlen tir hi ani ati a purin sangaral te chuan Serloi bial chung masona sang sang na tho te soin ram ri hum hal na atan Mizoram sarkar chuan mun sang sanga kong lai ani thu te waring te IR company headquarters da an ni tur thu le an om na tur po sak zo tre pani to thu te asoi waring te join Y me fila phulem pha me ka ni thu soin phulem chunga nge Serloi group Y me tinen chang kopin Serloi group Y me intervillage MLA cup football tournament khel ani tur thu asoi bok purin sangaral te chuan Serloi bial chunga mason na tho sang sang om te chu Y me member ten love and pui chin turin asom bok ani School academic session thar sani somni pathum atanga somni pali atangin Mizoram sarkar nuaya zirna in a lut ten uniform rong in angtlang an mang to dona zirlai den school kai chan ni April ninga a uniform in angan hak man ngei theina tura malak ani Sarkar sikola uniform in ang pantum na hinikum March khan rel felani a School Education Department po in hemi chungsang mi puisya tir na chu nikum jun thla kha na ti chhuak hemi bo zui na kalzela March ni so panga sang ni somni pathum khan District Education Officer le Subdivisional Education Officer te chule kha thonin April dinga a zirlaten uniform in ang an hangei tur ani ti asya te nan le a zirna inten an zom that lo en fia turin asya tir bok hemi chungchanga hian sarkar hnuaia thok zirtir tu por sang sang shwai tu te chuan primary le middle school teacher association shwai tu te chuan April ninga a uniform thar hak man ni theinan school tinin ma an la a aman tur chungchanga bo zirlai nu le pa te nen ruwa man na an siam ho thuan soi Association shwai tu te chuan zirlai pakhati uniform grant zaruk an don chin chu mangtangka in hemi in a dei lo chin a thuina man te chu zirlai ten an tum ve thung te an soya zirna in chen khata chuan zirte tu ten
sum an tho khoma sil chara puan than man tlom la a zirlai te hne na man om manglova sem te pu an om thu an soi sarkar rawang man ate thlotling ngei tura ma an lak mek thu an soi hlom ani school uniform ke korle pon fen rong tura primary school a adum pol middle school a light gray ni in kamis var ban bul ve ve hak tura ni a high school le higher secondary school zirlai tan ke korle pon fen dum le kamis var ban tlon ani ang Mizoram atlom ngai pol lian sang intel khom NGO coordination committee central YME committee room a chukhomin SBI in Mizo the bank account atanga tax deduction at source an lo lak chung changa April ni sari sang ni somni pathum thleng SBI ngai chan an rel NGO coordination committee chuan TDS a hian tribal te chu dan hnuaia chhia ol turani laya bank lamin sum an ka thin chu an chathiam lova hemi chung changa bank malanga chati to pandua hemi konga malak zel dan tur le SBI atanga an thudon te an ngai to hau ani NGO coordination committee chut khom hian SBI in TDS chung changa an malak na te an clear hawa SBI in TDS an lak na chu nimin tang khan account chen khata da let le ani thu an don lawangin April ni sari sang ni somni pathum thleng SBI chu ngai chan an rel ani NGO coordination committee how tu ten an soidanin TDS chung changa hian tribal te chu dan hnuaia ngai na thiam ani a Income Tax Act 1961 hnuaia le Central Board of Direct Tax notification a ngai na thiam an ni veka heti chunga tax choi tura bank account atanga sum kat sak chin chu NGO chuan a thiam lova atu langin a top thlengin mizomi puitan ma an la zel don ni in an soi NGO coordination committee chukho mi central YME vice president pural machwana na kai shwaya committee tel pol sang ai ote an tel ani khati zong khatun chuma chanchin thar kan ti chwa thai ani e